prošloj epizodi Katara je glumila duha i mnogo je bila zapravo poučna epizoda i dobra poruka, makar sam nazvao epizodu glupom. Sad kad sam nazvao epizodu najglupljom epizodom ikad radi onog lika i mnogo sam bio umoran u toj epizodi pa nisam mogao reagirati kak treba, pa zato sam napisao najgluplja epizoda do ljudi da kinda dojdu da rage baitaju. Uglavnom nije bila je dosadna, ali bila jako poučna da koliko god to malo bilo dobrote kaj dajete drugima, opet dajete. Koliko god date prosjacima recimo koji prose po gradu i date to malo što imate, uvijek pomognete. Ili u Crvenom križu ili svugdje uvijek pomognete, uvijek donirate, jer mnogo ima ljudi kojima je potrebni novac nego vama. Znam da mi živimo na Balkanu, znam da su plaće kakve jesu, da jedva i mi preživljavamo, ali neki ljudi stvarno nemaju za jest. Dok mi imamo recimo, dok mi imamo struje vode, neko nema, doslovno. Tako da koliko god mislili, da jedan čovjek, kaj bom ja njemu pomogao, onakih ima milijone i milijone u svijetu koji pate isto ko ja bom sad jednom čovjeku pomogao, ne bu to pomoglo cijelom svijetu. Uvijek pomognete, ne radi vas samo da se osjećate bolje, nego stvarno nekome pomognete i stvarno treba nekome pomoći. Nažalost, mnogo te dobrote se iskorištava danas, što JBG, tako da to je to od te epizode bilo prošle. Odgledajte je, slobodno uđite u Discord grupu ako želite neke update, recimo updateal sam ljude da neću snimati 4 dana od prošle epizode, to jest u prošloj epizodi, a prošlu epizodu neću izbaciti dugo, tako da A mi idemo dalje, nastavljamo dalje, epizoda 4 sezona 3, baš me zanima šta će sad biti, rekli ste mi da će to biti ok epizoda, tako da kinda shit, idemo. Zemlja. Vatra. Zrak. Zrak. Vatra. Četvrto poglavlje. Sokin učitelj. Sokin učitelj, opa, Sokina ako će biti Sokina epizoda. Kad je zadnje put bila Sokina epizoda? Bila je s Jetom u 10. epizodi, ali to se ne bi računalo ko Sokina epizoda. Sokina epizoda da li se računa u epizodi 4? Kod Kyoshi ratnica, who knows. 15. epizoda bi rekli, ali to je sve miješano, to nije tak nekako Sokina epizoda, to je sve onak lijela Sokina epizoda. Nadam se da u ovoj treći će biti stvarno pojedini karakteri koji će imati pojedine epizode gdje učimo još bolje o njima i bolje njihove osjećaje, bolje njihove osobine, tak da Gledati. stvarno je karata. Podsjeti koliko smo beznačajni. Možda ti. Ne vidiš nešto jednom i kao da si vidio 1000 puta. Čekaj, ali stvarno to ne vidi, jebate, to si uopće nisam razmislio u glavi. Čovječe, nikad nisi ne vidjela nešto ovako. Pa nije vidjela, kad ne vidi. Čak se ja pousral. Wow, to je to osjetila. Da će uništiti taj grad. Mislim kao, daleko su, ali da, realno požar bi mogao. Stavimo. To imate doslovno vodu pored Katara i Yang mora sve riješiti sami. Što da ja radim? Navijaj, supportaj nas, budi Trash iz Lola, budi Alistar iz Lola. Pripazi na Momo. To je veliki disrespekt za jednog Soku iz SKR. Samo dadilja za lemura? No, jer sada bolje. Momo je jako isfrustriran. Jebi ga Soka, ISKR ne vladaš. Neću reći da si beskoristan u seriji jer radi tebe serija je mnogo bolja i humoristična je, ali jebi ga. Bravo Soka. Čekaj, stvarno je serija htjela prikazati kak Momo ugasi više vatri nego Soka i kak izgleda da je Momo više korisniji nego Soka. Pazite sad ovo. 5 vatri. Gledajte kak je brzo Momo ugasil naspram Soke. Idemo karata. Kako se zove oni avioni koji vodu spuštaju? Ima onaj vatrogasni kamion, vatrogasni avion valjda? I guess. Ovo je pametno. Inače, da znate, zaštite na radu. Recimo, ako vas vatra, ako se zapalite, na primjer, budale, slučajno radite sa nekim sredstvima zapaljivima i onda na poslu upalite cigaretu, makar ne bi smjeli, zapalite se odmah, ali odmah ovak se kotrljajte, ko zemlja. Ako nema u blizini vode. Znači odmah se kotrljajte. Nemojte bežati okolo koji idioti nekakvi, nego ako se zapalite slučajno odmah na zemlju i kotrljajte se. To je najlakše ugasiti vatru. Tako. I najbolja metoda i najbrža. Tako da bez razmišljanja, odmah, to treba automatski. Okej, odmakni se, shvaćam.
Wow, snijega je napravio. What the fuck, stvarno? To je cool. Čekaj, Aero ćemo vidjeti opet, to mi je drago. Ali, jebi ga Soka. JBG, bit ćeš jednog dana. Možda, zamislite Soku ko vladara, wow. Vladanje vodom da ima. Ne bi mu pasalo do duše, ali... Kaj bi njemu element najbolje pasalo? Zemlja ili vatra? I guess vatra možda čak. Ne bi mu čak zraka dao. Možda bi, da li bi mu zraka dao? Ne, mislim da bi vatra najviše. Mislim da bi mu to najviše pasalo. Ne radi outfita, nego ovako osobnosti. Ili ne, zemlju ne. What the fuck je Aero, buras? What the fuck je Aero? Te, bra, kaj mu je Zuko napravio? What the fuck? Imaš ruke, lik, koji kurac? Ti si samo debeli, odvratni starac. Ne radiš ništa, ne pričaš, samo ždereš i valjaš se To je tužno, buras. po toj prljavštini kao svinja. Na kaj je Aero spala, a? Jel to glumi možda Aero? Ovi ljudi nemaju pojma koliko je falilo da budu sprženi noćas. Najgora stvar kod prerušavanja je to što nas više ne gledaju kao heroje. Buhu, jadni heroj. Jebi ga Soka. Soka nije ni taknuo hranu. What the fuck je ovo za jest? Koji kurac? Ovo je gore nego u onoj rijeci gdje smo one ribe štetočina s blatom jeli. U čemu je tvoj problem? Načeo svog dimljenog morskog puža. Dimljenog morskog puža, wow. Nije nego, vi možete raditi te super... Koliko dojde ta hrana? Jebote, ogromna je. Ko za dvoje, troje ljudi doslovno. Nitko ne može čitati kartu kao ti. Ja uopće ne mogu čitati. Dobra, to baš nije za pohvalu, ali ajde. Da, i tko nas nasmijeva sa sarkastičnim komentarima cijelo vrijeme. Tu, jel tako? Što je ovo? Da li bude to onak... da li ne bu Kata Enga radi ovoga? Da li bu Katara njega ubila sad trenutno? To ne vide s mojom kosom. Ništa, samo sam htio... Činjenica je da je svako od vas nevjerojatan i jako poseban. Ali ti si poseban, Soka, vjerujem mi. Na tier listu si mi bil od svih bolji, jedino to fajde te prejebalo u drugoj sezoni, ali jebi ga, buraz. Ti si glava u ovoj, ono, kužiš. A ja... nisam. Čudo kaj ga Tof ne sprda isikara. Kaj mu Tof ne veli da, istina. Žao mi je što se tako osjećaš, ali moraš znati da te mi tako ne gledamo. Znam nešto što će te raspoložiti. Što će te raspoložiti? Znaš? A beba malo. Shopping! Soka je žena, Šta ok. nešto da malo ojača moju borbenost? Dobro. Hej, možda ovo? Ko da je glas Soki, opet kažem sve pohvale, burac. Ja mislim da je odradil bolji posao nego original Soka z engleskog. What the fuck? Ang je dobio legendary upgrade, level 50, legendary. Prilično odmjeno, ha? Je vjetrov mač. To je kad uzmeš dršku od mača i onda mašeš s time okolo i vladaš zrakom kao s oštricom. Jebe, uzeli su kr. Držat ću se onog što imam. Ali što bi vjetrovu oštricu vidjet, buraz? Zaka ne mreš? Onak, dobro, ajde armor razmem, ono teži od tebe jer si klinac kidara još, ali ova oštrica bi bila jako cool zapravo. Katara nije bila baš impresionirana iskra. I gdje je to koplje otišlo? Nije se vratilo. Ovo su Zukovi mačevi, ovi široki nekakvi, nemam pojma kako se zovu. Ovo je onaj lik koji je bil na nosorogu onom, isto to je imalo oružje. Daggeri? Nope. Mač, okej. O tom ti ja pričam. To je originalan mač Pijandaoa, najvećeg mačevaoca i kovača mačeva u povijesti naroda vatra. Živi u velikom dvorcu dolje niz ulicu. To sve nam se potrefilo. On živi tam, on je od njega je mač. Ono što ti je cijelo vrijeme trebalo, Soka. Mač? Ne mač, nego učitelj. Učio se bude mačevanju, hvala Bogu. Je li to imala učitelje? To je odlična ideja. Ja nikada ne bi mogla raditi sve ovo bez učitelja Pakua. Ja sam učila od Jazavco Krtica. Jazavca Krtica. Znate kaj je cool? Zato kaj su krtice slijepe isto ko to. Zašto možda vladat zemljom tak dobro? Zato kaj su te krtice originalni vladari, vjerovatno. Bi lijepo biti majstor mačevanja. Dobro, razgovarat ću s njim. O čemu on razmišlja? What the fuck? Street workout? Oh shit, bro. Aero je krenuo trenirat, to su svi ljudi u zatvoru, ono. Kaj u zatvoru imaš nego pumpa, doslovno. Ali neki stvarno, koliko sam čuo, čuvari, oni koji čuvaju tam zatvor, ne daju zarobljenicima da rade sklekovi, treniraju. Što je onak malo čudno, ali dobro. Razumijem u neku ruku, ali jebi ga. Čudo kaj te čulo uopće, ja te ne bi ni čuo. Mogu
li pomoći? I on je slabo plaćen. Wow, jebi ga. Pošao sam trenirati s učiteljem. Trebao bi znati da učitelj odbija skoro svakoga. Što si donio da dokaže svoju vrijednost? Donio sam sebe. Ok, da vidimo učitelja. Slikar? Pablo Picasso? Učitelju, moje ime je Soka i htio bi da me podučite mačevanju. Neobično ime. Ja dolazim iz kolonije Naroda Vatre, to je prilično uobičajeno ime za kolonijalca, jel? Da pogodim. Za kolonijalca, jebg. Da, točno ono ko je napisal u komentaru kak je tužno kako ovi kolonijalci, recimo, vladari vatre, uzimaju narod i onda pošalju tam ljude svoje i sad ti kolonijalci kaj tam žive gleda ih nisko narod vatre, onak baš ih nisko gledaju, zato što su kolonijalci što. A realno nije u redu, onak da uzmeš samo da nisko, a valjda stavljaju ljude tam koji su beskućnici odavno bile. I guess, verovatno. Proputovao si 100 milja od svog malog sela u kojem si najbolji mačevaoc i misliš da si zaslužio da učiš od majstora. Sam cijeli svijet, I evo ga počinje. da imam jako puno za učiti. Ne ide ti baš dobro prodavanje samog sebe. Vaš butler je rekao da ću, kada vas upoznam, morat dokazati svoju vrijednost. I to je mnogo neplaćeni butler. Tak mi izgleda, bar. Ali ja ne znam jesam li dovoljno vrijedan. Tako. Saznajmo zajedno koliko si vrijedan. Opa! Znači prihvatil ga je. Dajem učiti te. A ugovor neki kontrakt papirnati onak da se potpišem. Ne vjerujem riječima samo. Prva stvar koju moraš naučiti je da je tvoje oružje produžetak tebe. Da, ko kurac. Zabavam se. Moraš razmišljati o njemu kao dodatnom dijelu tijela. Ko kurac. Šta nije u redu sa mnom? Šta nije u redu sa mnom? Kao druga glava! Druga glava. Sam rekao kurac. Više kao ekstra dugačka, jako oštra ruka. Mač je jednostavan alat. Već sam prčkala po prstima na nogama 2 put. The fuck, to ti je kao hobi? Put je za čišćenje, ali drugi put je samo radi tog finog osjećaja prčkanja. Zato kaj... Fuj, opet kopa novo stvarno. Nisam uopće sigurna što bi trebali. Ko je vruće? Nemam pojma, jako vruće. Ja mislim da Soka je baš potreban grupi. Ne znam isto da Soke nema. Wow, ne bi gledao seriju. Vruće. Toliko je vruće da se Momo linja kao apa. Karata, rađi ti muvaj dečke i kurvaj se, to ti bolje ide. Ang te bo stal. Ang koji je zaljubljen u tebe više nebo. Izgleda da smisao za humor nije nasljedan. Nije nasljedan, okej. Ovo je rostanje karate, hvala kurcu pa neko rosta umjesto mene. O, svatko je kritičar. Nije svako kritičar, nego si ti glupa. Mislim, ne znaš jebenu foru napraviti, ne znaš smisliti foru jebenu. Rekla si, Momo se linja ku apa i to ti je fora, wow. I apa se žali. Ajro buras, Ajro samo ide, Ajro hasla. How the fuck ovo radi? Gledajte koliki trbuh ima buras i to mora delat. Ajro je bil different, jebote živo. Znači ovo je čudo, jebote, ja sam stvarno začuđen, ja to ne mrem rabiti. Pola vas ne mre to delati. Ne pola, nego svi ne mremo to delati. Ja ne znam kak se drži Dobro, to je crtani, realno, ali what the fuck. I kakva su to vratanšca? Sad tek vidim. Jebote, to nije ni za psa, tu ne mre ni pas ući doslovno. Ratnik vježba razne vještine da bi održao oštrim i tečnim. Oštrim, tečnim, kao mač. Prvo što ćeš naučiti je kaligraf. Kaj je ovo? Aha, to je vjerovatno za poravnat papira. Gledajte sad ovo. To? Ćeš naučiti. Evo vidite, ovo je sve odvojilo ovak samo radi papira, vjerovatno radi ravnine. Kaj znači kaligrafija? Napisati svoje ime kao? Napišeš svoje ime. Bilježio si papir svojim identitetom. Moraš naučiti koristiti svoj mač. Obilježio bitku svojim imenom. Ok, ajmo. Ne možeš povući natrag potez gista ili potez mača. Ovo je jako mudro. Ako nekoga ubiješ, ako nekoga ozlijediš sa mačem, nema natrag. Nećeš ga moći... Dobro, jedino ako ti katara dođe izliječi, ali tvoj potez, kao i u životu, šta god da učiniš, ne možeš vratiti. Tako da ono, to je jako dobar citat zapravo. Čekaj, stvarno si delu facu. Imaš tinte na licu. Imam! Znači ovo je obilježavanje papira svojim identitetom. Stvarno? Neće komplicirati, to je crtanje, okej.
Sad me zanima samo reakcija od učitelja. Da li bude ga otpustio, da li bude ga bacil kroz prozor ovaj tu. Čekaj, stvarno nisi mogao naći nekog onog malo fit lika za ovo. Dobro, vjerovatno treba samo mudrost ovdje. Podsjeća me ovo na jednog lika koji me učio boksanju. On je baš bio onak iskusan, a ja sam onak, to mi je možda drugi dan bil. I doslovno, nije, imao sam ja neke udarce, ali 2/50, on je 50 put udarao i ne mreš onaj gar držati. Doslovno jebote, tak je neki kombo napravio da sam doslovno počeo bežati, a nismo ni skušali, ali dobro. Ja sam se počeo izmakivati, wow, jebote kombo u kurac. Imao sam ja neke udarce, ali wow. I rekam je čak da sam dobar za drugi dan, čak dobar. Imaš samo trenutak da upiješ sve. Ovo je jako lijepo. Da li ovo u real life-u postoji? A sada slikaj. On sebi crta, on u sebi mozak misli da li je dobro zamislio. Sve kamenčiće, sve kamenje, sve detalje. Gotov sam! The fuck, gdje su planine tu? Ok, ajde vidim planine, ali je rijeka? Dodao si dugu. Je li to u redu? Ok, nismo baš za crtanje, ali... Ke? Ok! The fuck je ovo me bilo? Ovo nije fair bilo! Zakaj si sad to na... Centriraj se na ono što radiš. Ok, učitelj nam je troller trenutno, ali ok, hvala. Ratnika da manipulira svojim okoliš i iskoristi ga u svoju korist. Iranje u moju korist. O čemu se to misli? Nemoj mi reći da pola tone kamena soka more gurat. Buraz. A dobro, jebeni crtić, ajro od 200 kg more delati trbušnjake od natrag, jebote život. Od gore. Suprotne trbušnjake, ne znam kako se to zove. Kako se zove onaj zeleni heroj koji ima zeleni ogrtač, ne moram se sjetiti. Mislim da nije u Marvelu, nego je u Green Lamp, tak neki kurac, ne znam ni ja. Zakaj? Čemu? Možda si misli onak pred učiteljem spavaš? Donijeti hladno piće? Treba muda imat za to, suka. Isekra. Ali razmišlja. Ako onak moraš ići spavat za pitku drugi dan, doslovno da se što bolje odmori, moraš razmišljati o okolišu. Kako ćeš napraviti da zapravo odmoriš se za drugi dan? Koja je najbolja situacija sad za napraviti? I to je to. To je napravilo. I stavi krišku limuna u moje, molim te. Mislim da mu trebaš povisiti plaću Isekara učitelju. Wow. Soka je postao mnogo bolji. Wow. Karakter development je ovdje. Shifu. Odmah se sjetim Shifua dok tak stave ruke i onda priklone se. Odmah se sjetim Kung Fu Pande. I ovo je po koji se ljuti. Jebote, koliko kavi popil do sad? Jel mu to prva kava? Zakaj pije s limunom kavu? Nema šanse da sok u toj šalici pije. Ili? Opet sam kod Ero, a? Sva mala. Gdje mu je trbuh? A možda samo animacija takva. Evo, točno to pričam. Da ga vidi sad s klekovima, a ga vidi s klekovima kak dela s klekove, odmah ćemo reći prestani. Da vidimo. Što se događa tamo? Aero je goat. Aero je jebeni goat. Kak je osjetal da ide čovjek, jebote, da ide ovaj čuvar. Wow. Stari luđak. Stari luđak. Cool. Aero jebe čuvare u mozak. Buraz. Kako ih prejebe lik. Jako je mudar, Buraz. Jako je mudar. Ja sam mislio da je poludal dok je ona bila prva scena, ali zapravo je on. Wow. Preveć sumnjam u Aero, izgleda. Počinjemo odavdje? Ne, mi smo ovdje na ovom otoku. Bolje da onak dođete do Soke i kažete molim te, vrati se, molim te. Vi tupavci nemate pojma što radite. Nedostaje mi soka. Oh shit! Tof je priznala. Imam dobru. Nemoj karata, molim te. A nemoj karata. Ako ti toliko nedostaje, zašto se ne udaš za njega? Znate kaj, mnogo miješaju Soku i Tofi Isekaru. Baš me zanima sad ova reakcija. Makar je fora je mislim da bu te Angu stao zapravo. Drago mi je kaj nema Zutare Isekara nakon ove fore.
Moraš misliti bolje pore karata. ISKR, ovo ti je za... mislim da vladanje vode tu ne pomaže koliko je glupost kad si izjavila. Mislim, nije glupost, nego realno. Zamislite Tofi Soku možda na kraju, a? Umjesto Suki. Si dobar prvi dan treninga. Znate kaj mi je žalosno kod Soke? Soka šuti i Soka je taj lik koji pati u sebi i ne govori se to u seriji, ali recimo ona epizoda s Močvarom priznali je da o Yue cijelo vrijeme razmišlja. I onak, a baš je ona finalna scena bila onak tužna, makar sam onak skuliral, ali u prvoj sezoni baš je tužno kako zapravo je Yue dala život i kak je Soka patila za njom. To je tužno zapravo, da pogledaš. Tako da i mnogo razmišlja o njoj, mnogo razmišlja o ocu, jebi ga. Ali šuti i ne govori nikom, što je čista definicija muškarca. Ali mislio sam da sam baš svaku stvar zabrljao. Da, ali zabrljao si na vrlo poseban način. You fuck this shit. Sjebo si stvar, ali sjebo si na svoj način. To je bitno. Kužiš. Ak šupiš babu, to je sjebano, ali ak šupiš na svoj način, to je okej. To je kinda okej. Zašto ja pričam takve gluposti? I don't know. Sada si spreman za pravi mač. Hoćete mi jedan od svojih? Ne, Ja ne znam je li to odjebanac sad ili koji kurac pravi smor. ne. Jebi ga, Soka, još nisi zavrijedio tu moć. Tvoj mač mora biti produžetak tebe samog. Napraviti svoj vlastiti mač. Baš me zanima kako napraviti. Izbor pravog materijala. Rekao si da imamo par dana još da ne stignemo do invazije i sad onak stigneš učiti kod učitelja, a realno brzo je sve pohvatil. Ne znam koliko dana je sa učiteljem, ali sve je brzo pohvatil, tak da ono. Učitelju, je li moguće da odem i donesem specijalni materijal za svoj mač? Koji? Nemamo mi čelik, buras. Ne bih očekivao ništa manje od toga. Zanima me baš koji jebote. To smo uz neke epizode čelika nekoga uzeli. Stiže Soka! Tak sam se rekao. Tak mi je drago kad je Soka onak napokon dobiva respekta i to od Avatar tima Avatara. Vratio si se! Jako si nam nedostajao! Reci nešto smiješno. Smiješno kako? Realno da. Realno Soka ima točno, pogotovo glas na hrvatskom, točno ima taj humoristični glas, to mi je super. Ko mi je rekao da Sokin glas isto dijeli nekog karaktera u seriji, nek mi neko ponovi to, kojega? Ne znam kojega, baš me zanima kojega. Neko mi je rekao, ali ne znam se sjetiti, je li žao glas isto kod Sokin, ako je svaka čast glasu koji glumi ISKR, glasu koji posuđuje za oba dva karaktera, svaka čast. Znači, taj lik je ono, trebate mu Nobelovu nagradu dati za hrvatsku sinkronizaciju. Što je njima? Nemam pojma. Nedostajao si im ili nešto. Meni je bilo... Oh, shit! Romantika između Soke i Tof. Tak je bil smoran, ali ova laže. I niko ne mre predučiti da laže zato kaj je ona ta ko govori istinu i ko laže. Jeboga. Možda ćemo vidjeti Soku i Tof onako u romantičnom stilu. Hvala, to mi je ugrijalo srce. A, od meteora boš napravil oštricu? Baš me zanima koliko je čvrst taj materijal. Nije s ove planete, to je jedinstveni mač. What the fuck? Calisthenics! Debra, koji kurac, koliko Aero ima godina, kako on to može je? Onak, a Aero more, zakaj vi ne bi mogli? Zakaj mi ne bi mogli, kužite? Baš me zanima gdje bi to dovelo sve. Ovaj put nije ni Butler došao, toliko malo plaćaš, lik. Ovo su moji prijatelji. Oni su dobri ljudi iz naroda vatre. Mislite da možemo napraviti mač od meteorita? Napravit ćemo mač kao niti jedan drugi na svijetu. Baš me zanima kako bi to izgledalo. Učitelj je stvarno ponosan na njega. Ovo je stvarno karakter development za Soku. Baš me zanima mač kak gleda sad. Kada si prvi put došao, bio si jako nesiguran. Čak si bio i strog prema sebi. Čak i govori da je strog bil prema sebi, da je Soka vidjel, kroz mnogo serija ga ljudi sprdaju, kak je onak nesposoban, kak je antitalent, ali zapravo učitelj je vidjel od početka njegov talent, koji on i sam nije vidjel. I rekao je, i govori sad da je prestrog prema sebi zato kaj ga je tako upoznao, zato kaj je došao da ne zna o mačevanju ništa. Mislim da njegov napredak kroz cijelo učenje je dokazalo da zapravo Soka ima talent. To je istina. Recimo, meni treba dost
vremena da pohvatim neke stvari, sad pišete da sam utav i sve to, ali ne znam, recimo, ovisi koliko daješ za to da pohvatiš to. Neko će naučiti za 5 minuta dok meni treba 2 sata, ali odmah dok naučim neku stvari, dok me počne zanimati, odmah to leti gore, odmah ona strelica, onaj signal leti gore. Dok neko ovako uči, ja učim ovako. Tako da, jebega. Svako uči nekak drugčije, na svoj drugčiji način. I to je recimo Soka. Bila je antitalent, malo mu je trebalo samo da digne gore ovaj signal. Svoje majstorstvo prema mačevanju prema gore. Vidio nešto u tebi. Vidio sam srce, jako kao kod lavokornjače. Lavokornjača? O, vidjeli do sad lavokornjaču? Mislim da ne. Nisu me impresionirale tvoje vještine. Ne, definitivno ne tvoje vještine. Okej. Taman sam rekao za vještine, ali dobro. Kazao nešto više od toga. Kreativnost. Jebote kak mač izgleda. Buras. Ovo je precool, jebote. Precool. Crni mač. Baš me zanima kakvu onak mača nazva zapravo. Soka je taj koji daje imena. Raznolikost. Inteligenciju. Inteligenciju pogotovo. Ovi su glupi ko kurac. Da nema Soke. Ne znaju ni u kojem su dijelu u karti svijeta. To su osobine koje definiraju velikog mačevalca. Ali ja vjerujem da si vrijedniji od bilo kojeg čovjeka kojeg sam ikada trenirao. Wow, Buras. Ja sam se naježil, Isakara. Respekt za Soku. Respekt, character development. Zaslužile. Isakara zaslužile. Mislim kao, ovo je jako dobra epizoda za Soku i meni se sviđa ova epizoda. To mi je, učitelju. U krivu ste. Nisam vrijedan. Ja nisam one za koga me smatrate. Ja nisam iz naroda vatre. Ja sam iz južnog plemena vode. Pa sam rekao da je inteligentan. Ne, Soka, zakaj? Kako je to potonulo, to mi je smiješno. Žao mi je. Meni je žao. Ujebota život. Ok. Ne. Ako treba neko umreti, ako učitelj umre, malo će me biti žal. Sam. To je uvidio učitelj, to je jako dobro. Daje život u svoje ruke, daje borbu u svoje ruke. Da bude častan. Nekada si bio ponos naroda vatre. Ti si nekada bio dobar čovjek, sad te žena te ostavila, sad nedužne starce hejtaš u zatvoru jebenom. Naš najveći general, zmaj sa Inače, fun fact, kaj su ovi kurci? Ovi tu, ovi taman između bicepsa i ramena, zašto to služi onako? zapad. Pogledaj se sad. The fuck? Pogledaj u što si se pretvorio. Veliki general, u ovo se pretvoril. Ne moram reći da je u krivu, jer u njihovim pogledima tak izgleda, ali stvarno onako stavile svoje vojnu stranu, svoj rat, svoj dio rata, svoj dio života, da bude dobar čovjek i onda ga svi smatra budalo. Neki ljudi to jednostavno ne zaslužuju, kao na primjer Aero u ovoj sceni. Da li ćemo vidjeti glow up? What the fuck? Ovo je jebeni Nixa Zizu Zavatara, what the fuck je ovo koji kurac? Arnold, Nixa Zizu, želim plan i prehranu od Aeroa. Jebeš Nixa Zizua, boli me kurac. Hoćemo od Aeroa plan i prehranu, plan treninga, odmah buraz, odmah. U par dana, what the fuck? Kakvi su to steroidi buraz? I s jednom rukom dela zgibove, what the fuck? Deda sa 68 godina jebote tak napucan koji kurac. Idemo do Soke. To ću sam rekao. To će se vidi karakteri. Ova je brižna, ova je kidara, a Tof je hladna. Razmišlja. Učitelj je nešto uvidao u njihovom razgovoru tam. Onak, vidi ga hrabrim, vidi ga dostojnim. Baš me zanima kako bi to sad izgledalo. A kaj moraš protiv lika koji trenira mačevanje jedno 30 godina? For real, jebote. What the fuck? Lik ide for kill tu, sigurno. Izvrsno. Koristiš svoju nadmoćnu agilnost protiv starijeg protivnika. Da li ga on uči? Da li će ga poštediti možda poslije? Tak mi izgleda. Pametno. Mislim da je to test, po meni, po mom iskustvu. Kako gledam na stvari, na sadržaj. Doduše baš tu izgleda ko da ide za kill, ali čudan je neki test. Kao test matematike u školi, doslovno jebote, ili umreš ili preživiš. Nema ili jedno ili drugo, buraz. Pas višeg položaja. Da li je borba s višeg položaja jako lakša nego s nižega? I guess so.
Valjda. Ono high ground ko u Fortniteu jebanom dok snajperom upucaš, realno treba ti high ground, tak i tu vjerovatno s mačem jebenim. Bambus. Ne ovaj naš bambus kojeg pijemo, nego ovaj bambus Japana, Kine, šta je već. Japana, I guess. Beži, Soka! Jebote! What the fuck? What the fuck, Soka? Wow, bu. Respekt za Soku. Soka naučil toliko tih stvari. Jebote. Dobro, zapravo. To ga je učilo ono dok je stijeno jebeno, dok je onoga kamena gural i onda je ležal na njemu. Mislim da je to taj bilo. Tak sam ja bežal od ovoga s kim sam boksal. Mojim trenerom. Masterom. Ujebote, clever, pametno. Sad bu kaj to, moral boš osjetit zemlju jebeno i vladat zemljom. Polako, polako. Uvijek grana jebena. U svakom filmu, u svakoj seriji, animiranoj i običnoj seriji, uvijek grana spojebe. Uvijek čuješ jebenu grančicu kak pucne. The fuck? Beži Soka u kurac. What the... Okej, ja sam mislil da bu ga presekal, okej. Ja sam mislil da bu ga odsekal, da bu mu muda odsekal sad. Odličan posao, Soka. I know this is the test, a znal sam da je to test. Mislim da sam malo prestar za borbu protiv avatara. A gledajte kako su se oni začudili, a to postaje u položaju. Čekaj, kak je on znal da je on avatar? Radi osjećaja nekoga ili? I guess. Znao. O, dugo sam ja već ovdje. Neke stvari pokupiš. Naravno, The fuck, ne dolazi ti svaki dan jebeni avatar, o čemu ti pričaš, lik? znao sam od početka da je Soka iz plemena vode. Mislim da si trebao smisliti bolje ime iz naroda vatre. Pokušaj s Lee. Ima milijun lijeva. Zuko je odmah se setio Lija jebenoga. Lion Lijeva. Ali zašto ste pristali trenirati nekoga iz plemena vode? Nje vještina pripada svima nama. Shit, znači on je relativno uz naroda vatre, ali je neutralan, I guess. Moraš nastaviti trening sam. Znam da ćeš jednoga dana postati još veći majstor od mene. Wow, respekt. Šteta kaj nema, rekli ste mi da ima časopis neki, ako poslije Avatara završimo, ne znam da li ima tu Soke koji isto unapređuje svoje sposobnosti ili je Soka opet neki humoristični karakter. A hvala Bogu pa je došla epizoda neka koja pokazuje zapravo njegov talent pored humora, da brzo pohvata stvari, da je pametan dosta kao ova recimo epizoda. Nadam se da se nije uozbiljio u starijim godinama, nego da jednostavno ima neke stvari koje ono baš kao na primjer epizoda gdje je mačevac postanje. Znači ne plot armor, nego onak da ima neke svoje sposobnosti kao recimo mačevanje. Talent za mačevanje. Svi su happy kinda. Čak i Toph gleda prema tam. Mislim ne gleda, ali dobro. What the fuck? Učitelj hoće da uzmeš ovo kao uspomenu. Što je to? To je žeton za Pajšo. Bijeli lotus. Čekaj malo. On je dio bijelog lotusa. Da li su sad oni dio bijelog lotusa? Wow, ja sam se naješili jebote. Ko je sve dio bijelog lotusa? Sad on, Aero znamo. Ko bi još mogao biti? Hakoda i ti liko? Ne znam. Ili samo neke starješine, samo neki učitelj. Koji bi učitelj mogao biti? Bume? I guess? Ne, pojma. Nemam pojma. Nemojte mi napisati, želim se iznenaditi. Što to znači? Nemam pojma. Je bijeli lotus možda ova oznaka? Je, na vratima. Nemam pojma. Wow, kakav detalj zapravo. Bijeli lotus zato i je neutralan, zato što je u bijelom lotusu. Toph, mislio sam da će ti se ovo svidjeti budući da nikala priliku vladati svemirskom zemljom. Svemirskom zemljom? Venom! Iz svemira. Baš me zanima da li bi svemirskom zemljom mogla vladati da ne vlada recimo metalom. Mislim da ne bi. Da ne postoji takva stvar kao svemirska zemlja. Ako je Karata, molim te, ne jedi govna. nije zemlja. Zar baš sve moraš pokvariti? Doslovno, what the fuck? Shut the fuck up, bitch. Ne mogu vjerovati da si mi nedostajao. Tebra, i meni je nedostalo. To jest meni nije nedostalo zato kad je cijelo vrijeme meni bilo u sceni.
O. Preljepa epizoda za Soko, preljepa epizoda. To bi bilo to od ove epizode. To se izdešavalo, Aero je jebeni Arnold Schwarzenegger, Aero je jebeni Iron Golem iz Minecrafta, Aero je jebeni doslovno Nixa Zuzu, ono buraz u jebenom avataru. Onak gledal sam od Zizova prehranu, jebate plan prehrane. Kaj mu daju uopće u zatvoru? Ali sam čuo da u zatvoru, ali je zatvorska hrana loša? Mislim da nije. Who knows? Ako je neko bilo u zatvoru, nek napiše u komentarima. Jako dobra epizoda po meni. Jako dobra epizoda sa Sokom. Soka je trebalo ovu epizodu. Za character development da bude malo posebniji, stvarno je trebalo biti neki mačevac, neki majstor. I trebale učitelja. I taj učitelj mi se sviđa stvarno. Pogotovo zato kad je iz bijelog Skupusa. Tako da, to je to od ove epizode. Volim svemirski mač, volim taj dio, volim taj lore. Zaslužio ga je. I sam je učitelj rekao da će on jednoga dana biti bolji mačevac od njega. Tako da, to mi je drago. Ako ste uživali u ovom videu, stavite like i subscribe. To bi bilo to. Nadam se da ste uživali, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav.